هەر سەبارەت بە پرۆژەی هەژماری من واتاکردنەوەی هەژماری بانکی بۆ فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز محەممەد عەبدولقادر بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری کە لە دهۆکەوە لەگەڵمان دەبێت. کاک محەممەد ئەم کاتتان باش. وەک یەکەم هەنگاو کە دەستان پێکردووە لە سوپاس نەخۆشخانەی منداڵان و لەدایکبووانە لە هەولێر و چەند فەرمانبەرێک لەخۆوە گرێت. دوای ئەمە چیەکەن؟ هەنگاوی دواترتان چییە؟ سپاس بۆ پرسیارە ئەف پرۆژێ هەژمارە من ئێکە شوەرچەرخانên gireng ئەvêt hatîne encamdanê çarçovê ecenda çaksaziya kabînane ew jî elektronîkirina mûçet fermanber e. Ew jî nek tinê mûçet fermanber belê ku gelek projên dîmeyê hene ke dîtgeha hikûmetê û cenabê Serokê Encûmenî Wezîran mübaşir yan ku ekser serperiştiyê li ser diketin li ser sistemên darayî taybet yê bankî. زۆر باش. سەردانا سەرۆکیە حکوومەتی و بەشداریکردناوی دێ کورباندا ئابووریە جوانی لە داڤۆسێ بەشداریکردن دێ کورباندا حکوومەتان لە دووبەی ئەوانە چ باندۆریەک هەبوویەک و ئەvê سیستەمێ ئەvê پرۆژەیە li vêrê cîb bikەن. کارتێکردنەکە زۆر ئەکتیڤ هەبوو دبوارێ ئەvê تحولا یا جەزری وەکی ئەمت بێژین بوارێ سیستەمێ دارایی تایبەتیە بانقیدا بەشداریە جەنابێوان کوربەندê ئابووری li Davos çendîn dîdar hatine encamdan navbera cenabêwan û navbera çendîn bankên cîhanî ji wan e banka Citibank. Çunke ji ewlewiyatên kabîna hikûmetê ew ye ke dijîtalkirin û elektronîkirina sistemê bankî taybet destpêkirin mûçedanê. Ew jî bû arastekirina evê xizmetê ke ew e mûçexorên me yan ku hawlatiyet me bi şêwazekê giştî sûdmend bin ji vê prosê. زۆر باشە. ئەو پلانە ku hewa danaya dêwekî xwe hête cîbcîkirin ji bo ku hemî fermanbera bigirîtin û mudêwî çend e û ew ATMê ku têne danan ew hejmara ku hewa behs kiriye bes e ji bo fermanberan yan kêm in. اف پایلوت یا کو اف تجربه مکری الخستخانه آفرت و دایگبون الهولره که 850 فرمانبر یا کو موچخور یعنی اوه دامزراوه ده موچتخو ورگرن او جی که دست بیگه که حتی امگهی نه در انجام خواه دومایه که همی فرمانبرت حکومت هرما کردستان بین سرویس سیستمی او جی حتی نزدیکی میلیونک و 200,000 موچخور آمد هین چارچوب حکومت هرما کردستان ده. 1000 ATM بس بوانا یان کمه؟ اف ماوی ما دیار گیری که جناب وان دیار گیرید که 2 سال اف پروسسه بسرتاسری ده انجام دان او جی بوهنده بود دابین کرنا جرخانه بو و پروسه او جی دیار کرنا ATM هیواشش اشتالات استراتیجی اوی پروژه همی آراسته کرن و دیار کرن. حتی 2 سال دی یعنی همی فرمانبرا ده هجمارا خویا بانکی هبیتن همی ده موچت خل بانکی ورگرن؟ اول رؤیا حکومته حتی 2 سال دی همی بهنه سر اوی سیستمی اویم دیجنه پیرول یانکو موچه ورگرتنه. باش. زوربای وزارتانو که موچهتوانا بانکت حکومینه. اف سیستم جی بو بانکت اهلینه. و دی چه بید اف معامله یعنی الویره بیشتر بانکت حکومی بیشتر بانکت اهلی. پروسس چوایه؟ بسیار که جه خوده ریگرینینه ات بجداری کرنا هر بانکه که ات و پروسسه دا اف پروسسه چونکه تجربی بوده که هوا آماجه بگیری که 850 موچخور میدانان سرویس سیستمی اوجی 2 بانکات آماده باش یا خوب دیار کرد بانکا آرت یا بانکا جیهان و مانگا 6 هر بانکه که حتی نزدیکی 10 بانکاجی اتشین بجداری بکن به پی یعنی رنماییت بانک مرکزی
و سیستم ما که لیگ بگرنوات شند بشدار ببن. باشە ئەو فەرمانبەر کوموچێت خۆ دێوەرگرن بانقێ هیچ بڕە پارەیەک لە بەرامبەر وێک و پارێت خۆ بانقی وەرگرن دەریوانە هێتە بەگەڕاندن بەسەمە سیستەما بانقیە بله اف بسیاره پیشتر بون منهر فرمانبره کی دفتره که چکال بانقه که بخو بری بایم که اف سیستمی کون پیراو بکتن حتی 5000 دینار را دادن الویره نه اگر پاره که رمزی بو بهت دیار گرن بدن او جیش تا چه قرار سرنات یادان بر و پروساس تجربی بس بشترازد به مچخور ده پتر خوش گذران بن پیرا کرنا وی سیستمی چونکه نکتنه بو مچور گرتنه اف سیستم و اف کارت و پروژه هشمارامن بلکه شن گلک آراستندی داب کار بینن باشە من نەرینەوە خەلکی وەرگێت بوو خەڵکژی خۆشحاڵە و بۆنەژی هەژمارەکە بانکی بێتە دیاریکردن یان ئەوژی بشێن هەژمارەکە بانکی بخوڤەکەن پشتی فەرمانبەرە دەست پێکەن بۆ خەلکێژی ینی هیچ نەبێتن خەڵک وی پارێت بەریکێت خوددا هەڵ نەگریتن بشێت ئەو کارتە بانقی وێ بیتن سیستەمی POS جها هەبیت بازاری هەبیتن دا ئەف کارتە تەنەفویت بیتن ینی ئەف سیستەمە وانەژی فەتگریت بگمان وکی تا آماجه بکری اوه پروسسه اکید خلقك جی یعنی وکی بیجن یاش هجیبو ما آماجه بکر بال سرطا که اف پروسسه و اف چاکسازیه او بوزده کرنا روشنبیریا دارایی کلموچا خورا دست بکن اکید ده گشکتن بگهیتا همی حاولاتیت مید برس زۆر باش کەنگی دێموچێتە تەوزیاکردن یان کەنگی دەست دابشکردنا موچێکن ئەڤەش بلی ڤان پرسیارە ئەس بێژم هەوە زانیاری هەلە بله موچه همی مانگا دیتا دابشکرن طبعا وزارت دارایی و آبوری به هماهنگی گل دیوان انجمنی وزیران لیست موچه و تاریخ بریار السردن بله نوکه هشتا گنجینا لیست موچه آماده نگرینه حتی آماده بکن ایشالله نزیک داده هنه یعنی هون پێشبینی کەن کەنگی دەست پێکەن وێ هەفتێ دەست پێکەن ئەوە ساڵ ئیرۆ جمعەیە شەمبێ و یەکشەم دووشەم سێشەم پێنجشەمبێ دەست پێکەن همی مانگا ام دابشت که اینت بیدایتا مانگا دا او جیک حتی من برینو که جی از ده جخت گمل سر بر صفاخو که حتی لیست موچاب گهنمه و بشین یان تەنەبێت بەڕوەری ئاشکرا کش روژه ایتا تو تزانی پیگه همه فرمی بو اعلان کرنا موچه فرمانبرا او جمال پر وزارت دارایی آبوریه تمام گەشت دەست خۆش سپاس بۆ محەممەد عەبدولقادر بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری کە لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی